I pozdrav ljudi, kao što vidite po naslovu videa, u ovom klipu idemo u jedan dvorac Schönbrunn, kako se već kaže, ne znam. Idemo u jedan dvorac ovdje u Beču u Austriji. Nisam ni ja znao da idemo, u stvari znao sam, napravio sam reklamu na Instagramu, vidjeli ste koji Instagram video je. Tako da sada sam ispred zgrade, ispred zgrade od mog ujaka, kako se zove, i javljam se kada dođemo u Schönbrunn. Također bacite like i subscribe. Ljudi, stigli smo do Schönbrunna, ako se tako zove. Evo sada ću da vam snimim, tako da ćao. Evo vidite, mislim, baš je lep. Nisam znao da ovako izgleda uopšte. Velik je, ima ogromno dvorište. Tako da sada ću vam svo vreme, verovatno, u stvari većinu vremena ovako snimati, da vi možete da vidite. Ja se javljam za mojih par minuta. Sad možete malo bolje da pogledate. Ovo je ogromno. Znači stvarno je baš veliko. Sad sam malo uveću, kako bi odmah vidjeli malo bolje. Jer ne znam da li može unutra se snima, vjerovatno može, ali nisam baš siguran. Čekaj, ali me vi čujete uopšte baš? Zato što sam stavio bukvalno ruku na mikrofon i sada ne znam da li... Evo sad ću vam pokazati baš bukvalno cijelo dvorište. Evo, krenuo sam kameru, bukvalno ovdje ima neka fontana, nego sam ja došao malo kasno, pa je zatvoreno, unutra ne može se ulaziti, koliko sam shvatio. Znači, pogledajte koliko je, znači, ogromno je, pogledajte. Pa možemo da vidimo samo dvorište, ali ipak dvorište ima i tamo nešto, tako da vidjet ćemo sve i vidjeti sve. Vi obavezno razvalite like i subscribe, logično, kako bismo što prije stigli do 200 subscribera i posle 500 i na kraju 1000. Dobro, ne na kraju, još subscribera moramo. Evo. Hoću da opalim jedan selfie, sad dok snimam. Eto ga. I ćao. Ljudi, evo došli smo sada na drugu stranu ovog dvorišta dvorca. Malo sam se bio slikao nešto. Sad da vam pokažem kako ovdje izgleda, baš je lepo. Ovo je odlično za slikanje, ako ćete da dođete da se slikate. Evo vidite, lepo je baš. I ovo dvorište je prelepo, stvarno za slikanje, to sam rekao, i ogromno. Evo tamo vidite, to baš što sam sad uvećao, kako se zove. To je isto kao sa druge strane, pokazao sam vam, gde sam se bio slikao. Pošto imate stepenice i baš je lepo za slikanje, pa smo tu napravili par fotki. I moram da vam pokažem nešto začuđujuće. Sada sam stavio ruku kako još ne biste vidjeli, zato što je stvarno prelepo. I morate da ostavite like kako biste vidjeli šta hoću sada da vam pokažem, jer je stvarno prelepo. Ste ostavili like? Evo ga. Gledajte ovo koliko je lepo. A pogotovo ono tamo. Ovo. Koliko je to lepo zapravo. I ovo ovdje kao livadica. Želite da vam pokažem tamo, odande od gore kako izgleda ovo, jer stvarno mislim da je prelepo. Pa ću, ajde sada ću da pitam mamu da tamo sad samo odemo da vam snimim koliko je zapravo pogled lep. Ne samo pogled, ovo jeste lepo, znači prelepo. I sad sam vam okrenuo kameru kako biste vidjeli lepo cijele ove skulpture. A vidimo sad do druge. Evo je druga. Ima tamo i sa druge strane, ali iako uvećam neće se baš lepo vidjeti.
Pa zato ću da vam slikam samo, u stvari ne da vam slikam, da vam snimim samo ove s ove strane. Evo je druga. Vidite? Lepo je i ovo, ali mi se najviše od svega sviđa ono tamo. Evo ga. Fuj, sad je ovdje neko bacio kesu. Što je jako čudno za Austriju. Skoro ne za Austriju, za ovo ovdje. Joj, gledajte ovo. Koliko je lepo. Izgleda kao da je veštačko, ali nije, zapravo je pravi cvijet. Htio sam samo da slikam nešto ovo cveće, zato što, mislim ne cveće, ovo drveće, zato što je baš lepo. Klupice nisu loše, baš su lepe i one. Evo je treća statua. Evo. Ima na svakih koliko, ja bih rekao jedno 15-20 metara po statua, koje su stvarno baš lepe. Ovdje su, čini mi se, dve iste, ali nisam siguran. Vidite? I vidite ovo ovdje. Mislim da su iste. Ako nisu iste, barem liče. I stvarno, ako kažete da ovo nije lepo, vi stvarno nemate dobro oko. Ljudi, sada idemo do nekog tamo spomenika, vidi se. Ovo, to je spomenik taj, neki, ne znam koji je spomenik. I on je lep, nisam siguran da li je to i fontana, ne vidim baš dobro. Čini mi se da nije, možda jeste, baš je velik, za razliku od ovih tamo u Srbiji. U Srbiji su znate već onako mali, mislim nisu baš mali, ali je mnogo manji, svaki spomenik u Srbiji je manji nego ovaj ovdje. Ima viših, ali već ovako širi nema 100%. Vidite koliki je ovaj spomenik, izvinite sam se sada vidio moj prst, pogledajte ovo. Vi ste vidjeli bolje, vi ste prvi vidjeli bolje nego ja. I ovdje se vidi, ovdje kao jezerce su napravili. Znači ovo je prelepo. Znači gledajte ovo ljudi. Prelepo. Ljudi, vidjeli smo skoro sve. Video nisam siguran koliko je kratak, zato što sam snimao kao iz mnogo videa kratkih. I kako se zove... dobro. I kako se zove, onda sam spajao. I sada dok snimam, u stvari ću spajati. I sada dok snimam, ja ne znam koliko taj video tačno traje. Da li traje 10 minuta, da li traje 20 minuta, što znam da ne traje toliko. Ja mislim sada da traje 10-ak, nisam siguran. Vi znate. Mislim sada znam i ja. Pošto sad kad je izašao video ja vidim. Tako da, još malo ću nešto da vam pokažem deo koji nisam, tako da ćao. Ljudi, evo sad, i dalje sam na ovom skoro istom mestu kad sam se javio prošli put. Mislim, vama je to bukvalno sekunda, pola sekunde vremena. Sada dok sam bio odsutan, malo pre, snimio sam jedan usporeni snimak, baš je cool. Sad ću da vam pokažem. I šta kažete, dobar, meni se sviđa zato što ja volim tako kao u dole se snima i onda ti sa svom nogom kao hodaš, baš cool, morate priznate, tako da to je sve, sad ću da vam okrenem kameru. Evo ga, okrenuta kamera, vidite, to je to. Ovo je jako lepo, to je isto kao i onaj prvi video. Sjećate se?
i baš je lepo. Mislim, meni se ovo jako sviđa. Atrakcija koja mi se najviše svidela u Beču jeste Šembrun. Zato što je, mislim, mnogo velik i zato je mnogo i lep. Ima mnogo stvari, a što je najbolje, mnogo mesta za igru. Tako da, jednom bi bilo super, baš bi bilo cool da opet dođem u Beč, mislim doći će opet u Beč, i onda da snimam sa nekim drugarima ili sa bratom i sa sestrama žmurke kako igramo u ovom ogromnom dvorištu. Evo, vidite, pogledajte ovo. Znači, ovo je sada samo zadnji deo, ima tamo još ispred ovog dvorca, ima malo manje od ovoga, ali ljudi, pokazao sam vam sada cijelo dvorište, valjda je cijelo, ne znam, mislim da nije, ali to je bilo sve od ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, tako da, čao!